kikubor kibabnya. Meghalaya Board of School Education lani embos ne kasngi kala rakhe ya ka jingdap Symposium nem jongka daga Pynlong ya ka program penko burom ya kitu ki kena puli ki bawan syakmat ka examen SSLC but HSSLC hapo ka jela lambat uwei usamla ubalapas ya ka examen UPSC uswap nil bhattacharya. Agane kasngi proposal ngot ki kena puli na keleng ka jela kilasya penko burom Hashlong International Center for Performing Arts and Culture lani sikpak. Aba ai jingkran ha jingalang Menteri Rangba Kejala Konrad K Sangma ulaong ba ka Meghalaya Education Commission kalong ka balakre bat shen on sapenmi no ya ka jingpen bena. Kani ke Education Commission kan bu syarut ya baro ki jeruat jong gitu ki badon ka jing ngok ya bat kan long ka commission ka ban khimi lait lot ya ka bha kamiat jong ki khna puli. Ke program Meghalaya Education Symposium ahajar apulai ke paidien ya ke jingya lenti bat ke jingkieu jong ke puli puthi ha ke jela kumju ke khmi ban penkre ya ki khna puli na ke benta ke lawai jongki ha ke juk ke por ban wanra ya ke puli puthi ke bapaka hapo ke jela hi baro ke wei. To ensure that we are able to improve the education sector and the overall quality in spite of the many challenges that we face.